Karbiang lo border kira ikom ya pasti ambani tumbangi ma kali latin ke dak bepar behan ini apa sih tumbangi latin ke dak ali ya pasti bangji lagi itu mak itu Karbiang lo border kira ikom ya pasti tumbangi kali lagi lapen ke itu tegam lo jongsi company fan kipipen jongsi itu border cerai kom untuk deh Bogojan cement factory hadak cement company yang tidak pika pini ani itu border kijok mana tuh tegam ma border itu kijok banji kali ini Bogojan long ke Bihar nih ke bang Bihar ya kayak kita kleng sapi di influx manang bat pikanjang lo lagi lasi exactly non taraso ambani pang si pidel lo pada lagi kice so tumpan de angtan kido kice to pan lagi ki bang kiban isa koridor si lagi itu sakuri longi pula lah tumpulo he sakuri nang pi pulo third grade progress are itu malong lesi ki piji itu third grade progress chalo mai tu claim longi di third grade progress sakuri tum long pulo itu mesti long li piji itu mesti malik itu mesti Cukidar kami klaim semua langdi, langsung nang deng selang juga mata. Jongsi company fan long lagi piken tak ketek mentah sakuri loing pode kini Bogojan cement factory kan depan tanah karbi itu mar inglo ke dong bangkang masuk sakuri long tu. Dak tiboker Assam regiment fan long lagi piken hajar kini karbi itu dak inglo ke dak sakuri long tu mah. Kilong tu ni kali kita duduk le. Lasi nili tum bangkala halo, lasi biji la ambani fan long lagi pek bangkang itu hotel cedon ekhe la penke la 18,000 bika. La pene APDCL company fan long leke pegi bangke la kantin cedom nasi laso fancy kini tentang adab ini dong pene kese yang itu macam pen kini lah mereka sungkan siapa fan lo bangke tu bidung deh si tami Karbiang long arat bangke Asamis alam ke nang ni lo bukan lagi 1960 aning konvensi lagi halas sudah angket peklang dak lo halas so purkimo ke lagi chief minister cini pame Kasi intentionally sinonta na dake labangso Assamese language makin nangkim posi pas takun kapuri. Aso amu hera ningjelo. Labangso Assamese language dan nangkim poso bangka kapre kali. Itu mak culture itu mak identity ni kapabir ya pan. Lasti ni tunta araido. Karbi tunta araido. Ingong kain tunta araido. Itu mak identity itu mak culture itu asdu gawe keceparing very pan tunta araido. Alam mangano. Arjun sa langdam pulo de pini. Pudar nona hai. Itu Karbiang long CM Tiguram loha kihaya mata Assamese alam bengke isibat application na to khay mo to thema itu na daw lagi kali magalang di Assamese alam bengke lasila anak isung itu ha nasi non jongsi Assamese alam bengke itu halam na paninjin nanggi Assamese alam bengke itu office anda itu suli nanggi bodal lagi itu kibir kaman chon kasi kibir anban magen itu dang dute la alam tera kamu siam dak itu sek kini kita udah senior tu na highway tak lo jadi lo kan sini pangolo ni dumla bangke non chingwai bomlo lo dipidi ha dumla chingwai bomlo saya la bangke angsong ni itu central committee tu bang pitong chingwai ni hala sate ke tang desa labang so non la Assamese language impose ban jongsi la so pot jongsi lang tum kini chen e pute mo ladak siduliria wan biji paprik je son order alang tum isute methui ma mate ka son ini thelolo ke di la alang li chief minister kaningi bangke Karbiang long dimasau apana bangke alang itu aprang nasi ke pajok nih alang keningi nengi sab pini bangke Bodoland la penke kisi opila kalau so kisi lah Barak Valley la longi longsi la Assamese language bangke dake mana padule alam si ningero ta chini lolang itu jongsi alang itu matha pen jongsi dake 6 area itunga aprang ada ke kamkedo la pen la tinggi un e polam chini pen jongsi la bangso lam chendet bodal ke insam jin po jongsi chen e bodal ke Karbiang lo rat ke lagi dojo jilo chisongwek bola ke kasi musuluk sudah atumong nang dugok lu sama lagi chief minister sa dai chen ko la pen dai itu Karbiang long ki ja ke thege ding sa dai chen ko lagi lalu kasi amoy di thalang silam ning tung nang de itum la so play card ni paklang dulo amasi SP bang mat nang kijol do ma insek dang de nangkang doi itu nang ki plung itu nang ki thera song si dolo asila bang chokchi la ke ni tum aphan la ke alang li tum se la ke article 19(1)(a ke la tum ke khapoi de lo lage di India constitution dia article 19(1)(a la bang khapoi de lo itum ta arai do itu freedom of speech do itu me thang ning ke ha theng itu ki ha theng itu cepak lang di arai do sa pinia bang ka lang itu mangkin itu han neng do lag dalon itu lag kan ta neng sekila pasal media tu mata media tu mana apa nanta video apa tidak lah media tu ngarai do latum news ke anjuran ke video ke anjuran tu ngarai do sa media kan anta latum pene
Ki entang a video na padile la pung yung tingin lo. Kasi lagi kupia polo lagi. Kupia polo answer ke. Lasting ni tumbang ke lason ki kleng bang ke tumbi insam se pino ke lo in order pas tamin. Lalu.